Ghost Reed protiv Hellboya nije ni blizu. Evo zašto je Hellboy jak. Nema sumnje da je izdržao eksplozije, borio se s divovima i koristi desnicu sudbine kao razarajuću kuglu. Ali Ghost Reed nije samo snažan, on je utjelovljenje božanske presude. Johnny Blazov pakleni plamen spaljuje duše, ne samo tijelo. Njegovi lanci vezuju demone, motocikl prkosi fizici, a pogled pokajanja tjera čudovišta da ponovno prožive sve grijehe koje su počinili. Hellboy se borio s demonima, uključujući Johnnya Blaza, ali čak i da ga udari, ništa se ne bi promijenilo. Regeneracija Johnnya Blaza je nevjerojatna. On je već kostur, pretvoren u pepeo i opet se vratio, gorio jače nego ikad. Samo svetost ga može zaustaviti, a Hellboy nije svetac. Hellboy je sin demona, dok je Ghost Rider Božji gnjev, Ghost Rider pobjeđuje.